Ndagusuhuje kandi nkurijize kuri Emmanuel 250. Nkuko mubizi murabizi ko tuzajya dusiganwa inyuma n'amateka. Izi ni inkuru z'amateka ngenda mbashakira mutamenye. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe inyamaswa z'inkazi 20 zishe abantu benshi kuri iyi si ya rurema. Wirinde izi zirica. Hari ubwo tubona inyamaswa nk'ibiremwa by'agatangaza biduhesha ibyishimo, ubwiza cyangwa se ibidufasha kubaho. Ariko se waba warigeze wibaza ko hari inyamaswa zica abantu benshi kurusha n'intambara? Izi si inkuru z'impuha cyangwa ubwoba budashingiye cyangwa se budafite ishingiro. Ni amateka y'ukuri agaragaza uburyo ibiremwa bidakoresha imbunda bishobora kubangamira ubuzima bwa buri muntu kurusha uko tubitekereza. Uyu munsi turakurikirana inyamaswa 20 z'inkazi zishe abantu benshi kuri iyi si ya rurema. Zimwe muri zo zifite ubumara, izindi zirya abantu, izindi nazo zitwara indwara zica abantu batabizi. Wimara amatsiko, reka dutangire iyi nkuru rero. Umwanya wa mbere turahasanga umubu, wawita mosquito mu rurimi rw'icyongereza. Uyu rero umwicanyi wa mbere mu isi ni umubu. Ntugatinye intare mbere yo gutinya umubu. Uyu mubu tuwusanga mu mazu, mu myobo cyangwa hejuru y'amazi. Niwe wishe abantu benshi kurusha ikindi kiremwa cyose. Atwara indwara nka malariya, iyitwa Zika ndetse na Dengue n'iyindi yitwa chikungunya. Buri mwaka abantu barenga miliyoni baricwa, bakicwa na malariya gusa. Iyo wumvise yaguye ku gutwi, ushobora kuba ugiye guhura n'urupfu rutagaragara. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuntu cyangwa se human being mu rurimi rw'icyongereza. Iyi ni inyamaswa iteye ubwoba kurusha izindi. Urebye amateka y'isi, jenoside, intambara, ruswa, ubwicanyi, umuntu ubwe n'inyamaswa yishe izindi nyinshi ndetse n'abantu bagenzi be. Kwica kwabaye umuco mu bihe byashize binyuze mu ntwaro, amacakubiri ndetse n'ubugome. Ku mwanya wa gatatu turahasanga inzoka cyangwa se snakes. Iyi ni ubumara bwica gahoro gahoro. Mu misozi, mu bihuru no mu mirima hariho abatagira amajwi barinda umutekano wabo ndetse n'ubuhungiro. Ariko iyo baguteye bikugiraho ingaruka mbi. Izi snake zica abantu barenga 100,000 buri mwaka. Zimwe muri zo harimo nk'iyitwa Black Mamba ndetse n'iyitwa King Cobra. Zishobora kwica umuntu mu minota 30 gusa. Ku mwanya wa kane turahasanga imbwa cyangwa se dogs. Iyi nayo inshuti yahinduka umwanzi. Imbwa ni inshuti ya muntu, ariko iyo ifashe na range ihinduka inyamaswa y'inkazi itagira impuhwe. Iyi buri mwaka imbwa zifite range zica abantu barenga 25,000. Ku mwanya wa gatanu turahasanga iyitwa tsetse fly. Utu ni udusimba dutera indwara. Iyi ni inyoni ntoya yo muri Afurika. Ni ikinyabuzima gitera sleeping sickness, indwara yica gahoro gahoro
ugatangira gusinzira utabishaka kugeza aho upfuye. Iyi nyoni itavugwa cyane ishobora kwica abantu barenga 1000 buri mwaka. Ku mwanya wa 6 turahasanga iyitwa assassin bug cyangwa se kissing bug. Mu Kinyarwanda twagerageza tukavuga ngo ni urupfu rutuje. Uko yitwa kissing bug, utayizi yayikeka ko ari umwana ukunda gusoma, nyamara itera Chagas disease, indwara ikomeye cyane y'umutima, yica 1000 buri mwaka. Muri Amerika y'Epfo ku mwanya wa 7 turahasanga akanyamasyo k'amazi cyangwa se fresh water snail. Nubwo ari gatoya, utunyamasyo dutwara schistosomias, indwara yica abantu 1000 buri mwaka, cyane cyane mu bihugu bikennye. Ku mwanya wa 8 turahasanga iyitwa intare cyangwa se lion, umwami w'ishyamba uca urubanza. Amateka y'intare za Tsavo muri Kenya 1898 aracyavugwa. Intare ebyiri zisha abarenga 130, zigatuma abakozi ba gare ya Moshi batinya gukomeza akazi. Nubwo intare zigaragara nk'inyamibwa, zigeze gutuma inzira za gari ya Moshi zihagarara. Ku mwanya wa 9 turahasanga iyitwa amatozo cyangwa se crocodile, abenshi muyita ingona. Mu Kinyarwanda twayita urupfu ruturuka mu mazi. Izi rero zihishe mu mazi y'umukara, zitegereje umuntu ugerageza kuyakandagiramo. Zirihuta, zirakomeye kandi ntizigira imbabazi. Amatozo yica abantu barenga kuri 2500 buri mwaka, cyane cyane mu bihugu bya Afurika. Aha ku mwanya wa 10 turahasanga imbogo cyangwa site hippos. Mu Kinyarwanda ni ingufu zirenze ubwiza, zisa n'izituje, ariko imbogo ni imwe mu nyamaswa zikaze cyane muri Afurika. Iyo irakaye iratabara, ikarisha amenyo, igasenya ubwato. Zirica abantu barenga 500 ndetse n'ibihumbi 3 buri mwaka. Ku mwanya wa 11 turahasanga inzovu. Mu Kinyarwanda twayita ubumuntu bwuzuye uburakari. Inzovu zizwiho ubwenge, ariko iyo zatewe cyangwa zikomerekejwe n'abantu zirihorera ku buryo bw'agashinyaguro. Hari ibihe zagiye zica abantu benshi cyane muri Aziya na Afurika. Ku mwanya wa 12 turahasanga inyamaswa y'inkazi bayita ingwe. Ingwe iyi Rudraprayaj muri India yishe abantu barenga 125 hagati y'1918 no mu 1926. Izwiho kwihisha, gutangura nijoro no gutwara abana n'abantu baryamye. Ku mwanya wa 13 turasanga intare zo muri Aziya, tigers, champawat tiger. Yishe abantu barenga 436 mbere yo kwica na Jimmy Corbett. Amateka yayo yanditswe nk'inkuru y'ukuri y'inkazi yabayeho. Ku
mwanya wa 14 turahasanga wolves cyangwa se amasega, abenshi bakunda kuyita imbwa z'ishyamba. Nubwo atari kenshi zigaragara muri iki gihe, mu binyejana bya kera mu Burayi amasega yagiye yica abantu benshi cyane cyane mu gihe cy'inzara. Ku mwanya wa 15 turahasanga hayena cyangwa se imisega, abandi bakunda kubyita ngo impyisi. Izi zikunze kuba scavengers, zirya ibisigazwa, ariko iyo zabonye umwanya cyane cyane mu ijoro zica umuntu umwe zikamurya kugeza zisize igufa. Ku mwanya wa 16 turahasanga bears cyangwa se imbogo z'ishyamba. Mu Burusiya no muri Amerika hari imbogo zagiye zica abashinzwe kubungabunga ibidukikije cyangwa abarimo gutembera. Ku mwanya wa 17 turahasanga buffaloes cyangwa se imbogo nyamuka. Izi rero zimeze nk'inka, ariko iyo zibonye icyerekana ko zigiye kwica, ariko iyo zibonye icyerekana ko zigiye kwicwa, zirwana urugamba rw'inkundura rukomeye cyane, zigatobora no mu moko, zigatobora no mu modoka, zirica abantu buri mwaka cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Umwanya wa 18 turahasanga komodo dragon. Iki ni ikiremwa cya kera cy'inkazi, ifite ubumara, amenyo akomeye kandi irihuta mu kwiruka no kugera ku kinyabuzima. Zishobora kandi kurya umuntu akiri muzima. Umwanya wa 19 turahasanga shark cyangwa se inkazi z'inyanja. Nubwo umubare w'abicwa nazo utari munini cyane, zirakomeza guteza ubwoba cyane cyane mu mazi y'uburengerazuba bwa Amerika. Inkuru ya Gerser Attack yo mu 1916 yaciye ibintu ku isi hose. Ku mwanya wa 20 dusoza turahasanga scorpion cyangwa se imisumari, cyangwa se ni ka kanyamaswa ko mu ishyamba ko mu butayu. Aha rero mu butayu bwa Afurika na Aziya, iyi nyamaswa ifite ubumara burenze uburenga buri mwaka. Abantu bagera ku 3,000 barapfa kubera igitsumari cyayo. Ifite umunwa muremure cyane, iyo uwuguteyemo uriya niwo uba urimo ubumara. Ubu se urumva wahitamo kwirinda intare cyangwa umuntu? Izi nyamaswa zose zitwibutsa ko isi dutuyemo yuzuyemo ibitangaza, ariko n'ibihishe inyuma y'ubwiza bishobora gutuma umuntu yambuka urwego rwo kwibaza ku buzima bwe. Njye nari Emmanuel nk'ibisanzwe. Ese waba warahuye n'inyamaswa iteye ubwoba mu buzima bwawe? Twandikire muri komenti usubize n'ibitekerezo byawe. Niba hari n'amateka ukeneye, nta kibazo watwandikira.